di charging. Kalau pulsa listrik habis, untung bener ada BNI mobile banking. Tanpa perlu keluar rumah, isi token tinggal login. Lalu di BNI hendak membuka rekening, kawah aja mulai rumah selfie pakai KTP sambil tak gojek. Tutorialnya mudah, no repot no pusing. Lalu hendak bayar pakai kris BNI, tinggal HP ditating kayak Luna Maya, nukar minuman di kafe, barcode tinggal scanning. Pernah muter kumogok menunjuk tapalo dingin, nelpon kawan pulsa karing, untung kawan maisi pulsa pakai BNI imbing-ing. Imbah di telepon kawan datang menyusul, jauh-jauh mulai kuin. Lalu manunjul ke bengkel pakai batis sabuting. Babaya menonjol kepala kawan haning, cucuk aja mogok imbah ke bawah ditiring. Sekalinya kada ingat naik akan standar samping. Wade kalalpon diikut pecah. Wade surabi habis sepiring. Zaman smartphone begitu mudah. Dengan satu aplikasi BNI Mobile Banking.